Yes, sure, so with me, hookup. I really mean to be hookup. Me jai, I don't mean to be jai. Maybe some never matter. Them a chair. What Joe Tranka said. Me Jimmy would this me chair than another. So what you say? Yes, on the answer will be do we know do sika. No Bobu ha. Atamus and ye be our channel and ye didn't any pack on my beam. Oh, yes, sir. Me chair the papa. Where then one so trade? You say, oh boy, or Bewaro. Oh, I mean, so about Walimio, so one when you made the meaning. And I'm a quammy, you'll be a impedi. We buy into the ultimate could you to Uberman, so would Diana or home bar. Time and so is also in Sikam. Sikane, I mean, ye dear him. Oh, Miss Amina Bemer Jaya, I mean, they to be a mere couple. Bedi ni papa ata ene ye bedi hookup nkomo ata se hookup nde wa yache na ohwa anu agyan ohwa anu aye ohwa anu asa start ohwa anu agbatra ata ye ni nkomo kakra hookup nkomo ede na ma ujai hookup esa ma ukoye biem ka ye ni tua so bi jai hookup anye ni le mu biem me hookup me jaya na me nya be ma be se me jai unya be ma so won me bet na ni me jai okay. Yeah. Se be man no misanu mi ni ujaya na sa kom. Se mi ni ujaya se me nya ska beta ni. Se me sa ku. Ara no dey say me jaya se me be man me net. What jaya hookup? Oh yeah. Ata bit me jaya. Oh we na me ntimi jaya hookup. Ata no be for so ma 5,000 na ata. You on fa ni sika. Na wi dey ntina ye hookup sika ni ntia. Ti se me be man tena se be man hwe me a. Dey ndi ndem se ko ye hookup. Ke sika ni ntia. Yes, sure, so with me, hookup. I really mean to be hookup. Me jai, I don't mean to be jai. Me say me ne be mate. O mami sika de me pebi o de mame. Ti dey ntina mean jai. One be mate, to me hwa mame, one be mate. Ana de o pebi a o de ma wo. And ti dey ntina o be sa akwa hookup. O say me ni wo be jai, say me ni wo jai dia. Say na me wo mami sika biem. Ana me nyo obi o mami sika. Ti say me sa akoye. Na me say nya sika. Me say me nya adwuma bia sa. Minya adwuma. Onya adwuma bia asa. Adwuma ye model ye. Enye ni temia na adwuma na beba. Dabi. Stripper ye, enye ni temia na beba. Okay. Ntimi nka se bia, me de no ye adwuma akopem se enti se be ma me na wotina me no ugya dia. Ese me sa akọ back to adwuma nim. Sanity. Ata hookup ye adwuma de na edewum. De edewum ye de a. Ko pa adwuma de se de edewum se like ubenya obi a oye good. Onso utimi ko hie obi oye good. Good no ye good. De na man ye good. Okay, so we hie bi penfe no ye nkomo na. Onso utimi hie obi. Ha obesi nu akasa. Onu ubedi nkomo afa. Ose nipa ohu wa. Enye se ohu wa o hie sta obesi na kasa. Obepe wa asem prekope. Obi kura timi hu obi a sika na wo ne be kasa obegye no. O hie wa house ma mu ye good papa mpe wa asem. Wo sika ko betima ma obi aka ho. Obi ozo ko like obehu be kasa ma ho ye me fe. Me pe wa asem wate. Me ana me fa o se wuka ba me no onya hwe ba me di usika be ma. E bitimi si. Oh, e bitimi si bebele. E depending how wo si ni nipa na be ye. Ana me so me se me hie obi a na wo hu nipa na se wo nipa bi wo ha. Wo hu na e se wo bu no. Wo respect yes, wo bu wo so a. Ni kwa so bu no. So bu wo. Ana me tell so na make bi say. Na wo ka se bi say enti se obi wo ha wo ne na da obetima fo ano ana. Se nipa no say mimi ntimi fina. Enam obi a no wo hwe na sta wo sitie na e ju business na ne ye se kenya sika na ka wo kwa wo ma ho ka so ne beda. Be na me say wo pe sika ni ntino. E se wo ne da na wo ji sika. So tese ha na wotimi ko hu obi wo ha. Hu na ye gentle no hu feel nice or respect so the mention insanity. Yes, obu na wo bu no. E se bi obu a wa huku no enti no asa wo do wo be ye te se e bia wa feel so bia ni wo ndi ma wusika enti no oba obu a respect o betu ma me wadidi o da bi e bi aduane wo to aduane bi ama wo bi drink bi obu a no feel so bia hookup na ono do ni ma so obedi no waji wusika o musa so wadidi and I say what you say onfa ho da be de onfa ho so wadidi o so wadidi o on de onfa ho so what you say yes on de yan so obedi wa wie no de wusika ma obu wa ha o hie wa be wadidi o da bi obetu aduane ama wo we okay say amame ho ya me fe adwuma we ye me boa obetime agyan oh betime agyan me boa o de na no be ka keke na obi o be o de na no be ka keke
ba unya free okoya wonti ne nka bi Basata ebi o ebi mu boa mo. Oh, do ba me me nya obi wa boa me me hu bi daada de. So obi aboa wo hookup. Me hu bi saada. Bi me hu bi saada go aso wona na collide. We a good man. Say be next time me no we osabe fellow. Ba say be we good. Obo kan say o ma me we good to asem. We ha bi afre me. Pa mani nko fie ma de anchi. O dan pa cho. Minister on pe kakran sene me. O me fellow. Enwa. O pe wadi wudi a be fellow. O why me pese me hia wo. Ene no wa hia. Wa ko dinu ajusika. Na sese ni ye yomu di a ka enka oba bia anya ne se ofa be ma na ma ne niu. Se for hookup na ebia mfa so person you good a. Yes, also bu ha o no be ka se hookup ho asem o no be kasa. Wo ba ko dru o no. Na o no wudidi nkoma se wa change topic no. Na ma me ho ya me fe. Pese me no wotina. Okay. Say. Aya adwe no obo. E say we line na wo ne na ka no ni sikasem ni ntino. O ma ho kwan a na ko se o ma se me pese me no wotina. E say ko du wi a sika na wo request say o de be ma no. Nye say sika na o de be ma. Ono me wo sika ope. Fi so wo se wo pe no. O pese o no wotina ntino. Isi ano me se so ba ya me gi o. Ti sa no. Sika na wo ne di nkomo se o de be ma no. On fa say sika na ma. Sika be o pe bi no de be ma. E so yes sir. Because I'm pacho. What the open me a business am no be any business ni wi. Okay. I mean Jimmy can me call. Na sa open me a frɛ me. Na ye di hu ko ba you see an business ni e be ye. To the any business ni na fa me sika mama. Sala me man bebre na to ba. Na se nipa kro no pe na ono call line no person o ti sika no so. Yes. Ntina o ke kasa no. O two for. Yeah. E ma be ye te se de bia wo. You see na so ba ye ne boy say asa wo so wo pe wunti no. Okay. Yeah, na say scanner wo request say so de mama wo na dia no awie no. Na say aba say you see no asa wo so go penity wo so ati ase nti no. Scanner wo anya fa say scanner ma. Ona ko first ka wo pa ma. Ba me de me no just say ye mema ye hu musu ba nti no. Wo kan ya me se mpa cho de see business ni ye be ye. So de enya business me fa me sika mama. E chire be di hu nkomo. So just say. Oni scanner ma wie no akwa kra wo mfre wo. Ata mu susu enya bia wo twene na enya de nti na nipa kro no ma bi. Oh, yes, sir. Me twa de papa. Where then wo so twa de? So mo na ka onya mi o. Na me be se me se me mi se bitimi no obi kwalai. O se ama me wo twa de. I wo twa de papa, mama wo twa de papa. Me boy kura aka. Me enti me kan sa me ex for me no mu de ti nyina nka ne ko me nyana ka. What does me say me twa de. Me ex am ka na say me de bia no odi me no ofili. Odi wa no ofili. Odi o fi a wo twa de. O fili ankasa. Me twa de owi. Me twa de. Ojo twa ankasa de. Me jimi hu di se me twa de ankasa. Na nya me na meka. Omo na eka. Se me hu se me twa de. Bo omo na eka. So what you say? What you say? By the way, ATAA ni di nkoma ATAA nkoma de obi a pe platforms obi a pe copy the link and share na de ni wura hookup no amu na de aba na wie ye. Hookup ya adwuma yi no. Wo ye sure say ATAA obetimi agyan kra. Enwi se betimi de magyan ankasa. Magyan. See me some na me cho say me wo boy, see me nenete. Ti say me ni boy ni jai dia, say me sa come back. We say me adwuma na me ye na nya adwuma anytime ya me hu scan. Okay. So what you say? E water me ba. Okay. It is na me ni me boy agya na me nya adwuma bia. Say me sa come back to hookup. E me nya star. Okay. Ti say me nko bokro no. Okay. E twa no say me de me twa didi. Okay. But you see right now me date. Ti me sa hookup la like de me jai. Ti hookup ade ba ye scanti na we hookup. Ti say me nya be ma me ni ti e wo hwe mi. Ti ade ntia me say ko ye bi. E say me jai. Okay. So what you say? But obu wa obeka so ndi wonja ba me de e scanti na me ya. Hookup na bosumi se ni mfie se na o. Oh, e free say me date ye. Boy, you come me say me ni tina be omo we go me ni tina ko me say anhye da anhye bi na me ni jai. Be ko be 3 years ni. Ana waja hookup. Yeah, me boy wait kwa me say me ni boy we me ni tina say ye ko be 2 years. Wow. Yeah, ye ko be 2 years. Ana watumi agya hookup. Yeah. ATAA no kore. Ewi na me kan say obu wa obeka ATAA sa. me mfa de na ehwe so so obo. Aha, ready yankopon. Unji ndi ntia. ATAA Tommy say 10 ho hwe no. Onji ndi.
Atasi mama 5,000 at time 2 mamini. When my own. Attack no credit. Ata boy, Enwii. Ata. No boy, I'm going to obi the 5,000. Make cardi. Ti unu dem e. Oya nkrofo frefre mi o. O frema better say make say o send me lolo fair. Me dile obi wa on send. O send me lolo fair me ba. Send lolo fair me di. Me boy me ntin nze kwa ye jije nkrofo lolo fair di da. Na say ne ni wo ben no. Enye ni wo na ben no. So wa jimi a. Onyimi. Oya jimi. Obi nim say wadwuma we ye. Mejai me hawiye say na wa be ka chem say che say we ya wa enye me na ne ya wa ka chem say waja wu ka ya say minim na say bia me o kran ma de kronti a o say enye sa no me na me wo mo hwa me fon so ho na wo ka group egu me fon so no na bro boto ene wu ba kokro me fon so okay ene enye me na me de me hu ko obi me fon so message kira abu a o test me are you available for hookup me few me di watem that be ni so me yawo na abu a me few ba me guy no ya o say for the ho aba ye ngi ni sikandi o guy no pe wu me na ope mu so ope mi wu so na de bo me obi a enwitie me obi asa me jai sa hookup no ti say ukoka hookup ho asema better say me few na say me didi watem okay o ya o say jai ye ngi ni sikandi me so energy e wo so gina ne nchate na wo jite ne lolo fa ne o ni se na nsi me wa na akọ bia fele me o so nya me number Facebook okay o be so ni me sex video call okay ka me be onu kwa say na me Facebook no me dia man so na chat wo to ka yeah on na chat wo me fe me wizi no no so wizi okay to no chat wo to ya no no bi chat wo say akwa bi de ne ho aba ata me say we say wo ben enwi akwa bi una me ten say wo say me majai ana on na eye o boy no ye de adwuma right na wonye adwuma mo ye de na mo didi so na me kan say me na me ye adwuma sisi e de adwuma na we na me che say adwuma ye ya spray person ni we ya se nya me tia si so bibia e koso kama na tade ntini wa fa boy a wonye adwuma onu o ye adwuma ba se nyuma bi nti me pese me ka no ha no o ye adwuma nyete no wonye adwuma no o ye adwuma ba bibi nti na wajai atana se wo de bia brehwe be ma o yin na chance won se me ne be ma tia me boa be ma ba ya omu like omu nyim omu nyen kan say omo de boni na chia meka ti mi san me say be ma me na wote me fa me bile nyina me hwe o so me boa nti se me boa wo wie na se wo de boni chia meka me nka hwe nchile wo minim say how do you call it o boy no obehwe video we yes ana minim say wan so utie ata ompe obi anyine sika enwi na say yeso nkrofo twi edi daa o da obi twi odie na wo ye obi twi se bia na me ye hookup yi say obi o timi no wo call lie oh on va sika ma o obi me kai se me bi call lie bi me ni akwa ne call lie wi eska na me ne kai no mi wi no akofa 50 cedis e be hye me se me nje wona ne kan se no ma me ne kan 400 cedis 400 yes 50 yeah benji 50 cedis ama obu be 70 yes 30% obe sene me sika na me se how no to sadi this eska bia ne nchen nti me ye nko na onko jisko na danfo na me ne ono akasa fa ka akoye minji na ha na wo ba eno ano no ma hu ni biem okay so what you say injare nta misumi ntwi obi sundi se misumi se ena to say ntwi ne ne obi atwi obi hudi se obi aye mi se ya nta misumi ntwi obi ndi se ne de bad nipa no ye wo sa no se okofi ukodome no oh me de me dome ni mo bo nunua yeah me dome na nkata so obe bre ankasa ona bo nunua ne ma mru ni nwa ba me dome no so obe bre say it's the same thing na why obi no the same thing so obi tutimi e ma wo fa car ono wa kala ya se fa car bla be fa car wa do la lo fe o yes ono no sika obe sani wo wa do la lo fe be fa car ko ba ko do be fe npa na di fele npa na be dum no phone me so obi ma me back a che asma me ka a che obi ma me ono na sani la lo fe o ma me fa car back ra me be dru akra me frako ya mpeke me kwa fa no wa dum no phone okay so what you say no wa dum no phone se nya obi a menim no akra nka me frɛ na sa di ne ka menim na ka beto me ti mema no ye wo papa ne wo bɔ nti ade nti na obi ayo se wo so nya obi bi nhyem dabi wi so ye me pesa o men crofort ase ense
Majai hookup nipa kro chate wa hwe Tommy si hwe no nipa yakunwa ni na trans so na trans yi afi tebe na trans we want say ayana chin so obi chate no ka che o say ata me pesem no call na pesem you hookup wa ka che nipa kro say wajai and only a far better than so because in back on send you 50 cedis 20 cedis akra do be 100 na me chere say me no me obi wa ha me nipa bi a me o test me ka say me jai na me chere say me guy no na e say test na o jinkrofu sika yeah ana me Facebook on me chat wo ho na hu obi a wa boda mo betu abayere so o jini sika da me say na ko hu mo info na be sika o ko hu wai ata na me say me yi me fun a kire wosisi e metimi atu me fun a kire wosisi e no hu message bo wa test me are you available for hookup message maybe me feel okay obe test me feel okay ti me feel sa no me nkasa ba na me say me guy ni mo mu na ye den e ma sa de ni si e aso wo ye sa de say obi ba na so be ye sa de na ye engineer feed ka me pati kwa na de ye ntwa house wo gidie say oboy obe ware oh Enwii so obe wale mi o so wan wale mi me de si me de minim me ntimi ka si me de minim okay ba obe ware no oh yeah si me ka me mpena se ka me nyame ne nete ana me minim ni tiri ma adwene ana oba bia mpese woni be ma betina obe ka se be ma ne nwale ni ntino woni nete okay so what you say ti be ma na me ka se me ni ti no so be wale me ye be wale ye be yare ye be yesi ti e chire no emu se ni se no ya me ni jae ti sa to se na me ni we ti so be wale mi ti se wan wale mi a nyame se ye mi kunu no a ye mi kunu nyame se oh yeah there is Enwii se me menya dan se de na me ye nyame se nti se me menya dan ata me question we fa che me o minim se wadi ho ache oba abedi ho ache beble bia wo hwe no size no change kakra oboy ya oni ti no o wo kwan bia o ma no fa so firi wo hwe no oh me de kwan te sen me de die na obedi me kwam me obi a me mpedie bebre me kan nta na wo kwan bia wo ye ma wo hwe no ye de ma me nka na sa me de menya kwan bia me sa ndrondo na ma wizi no me wizi bi okay me wizi ndrom tani tem ya me twa de me boy na odi me na me kwa me obi a me mpedie me boy ni nti otimi ne me kudi o ya na odidie tata na me sibla me no net da ba akumo wo me nche ni tem mi ti na odidie me mitimi ne kudi bia e odie o oja bodie so ya me nye ready a na ni mu that sa mitimi ne ko say ada o odie nti na me te ana okay so what ti me nyo obi a me pedie bebrebe ba sata hookup ya yi na first ebi wa timi ko ana me tell say ye sika ni ntia na timi ko ba say die bia edie na ko 5 times ana me say ana say ye die ba sika ni ntia na meje ye sika nsi nye na wo ma mi sika se ma wundi me ye adwuma na meye ye business ana wo ma di mi faala sika na meje so what you aha it is ana tintin ka say bia ye die ni ntina enka say bia ye die ni nti o eye sika ni ntia enye die ni ntia enye afam me hookup enye die nti o eye sika no sika na ehia me enye die na ehia me obi a o he ebusa e musa o say so on the be ma we nsu jaya abesa e hookup ni bi oh me me be ma we jaya me ndeti bi me ye hookup no oh no Enwii ko na me ka oh serious me say me ni boy we no we na me ne tina ye no se ka we na anjimi a ka me se ka hookup na ka me sai so far ne me ma do say na atra na waja ya ba hookup ma sa ajai oh me fancy na me anga na me nche dan date bi you no enya me ha okay ka me fancy me na me anga na me nya obi a na me date gidi se be ma na obeka se ma me hu a ma me pempese me no wotina o pe wadi ubi a enti no no odi wi e no a no hia bi kwa fa ne kwa na ho fu sam so me fa adwen se da bi se ne te de a wonya hu mi se ya me charge o udi mi a meji usika ata ho na hwe camera no na kasa me charge o udi mi a na maji usika eno ano nti unti mi kwatena be se bi a gere me ge no me ma charge no maji misika ti me ma yo se me date serious no ana me jai we ni nyina ana me date serious ni se bi a auto ba bi so mi tim ba bi o ada se me te wonchen na se anytime bi a auto ba bi mi so mi tim ba bi na ba ya ben anytime bi a me ni udi nkomo ni sa we no so what I say aha ba atase hookup mu di obi di wa ho ma ana me tell say won say ye wo mema mu different ate on kofa ho bi ye twa so enti oh yeah o guy ya oni ne tie se one wo da o ho mi feel o ho ba do do be sesen
na saa ahomba na ya mo kaka no me hu se eno ya na ya ya na ma wasefo na na se den no okay de minim na mo ka se bia na ho aba no me ya na minim sa ade kro na mo se ho aba no so what ya say ti ya na wasefo ye tro ka no okay why you hookup no so ti me ka me say hookup no me no yes I me feel o okay me feel if it's kana me peniti na me yes ade no okay de nya say me ka benya akran ga say me ba ya na ka wadi me awie na ma jimi sika ni na ehia me enya ndi na wudi me na ehia me o da bi sika no e na ehia me okay aye say ye ko ya adwuma ti say bi a strip ke kan ko na ka adwuma ko ya awie ni ka ji sika unya ye wie say kima na ye wo de sebe ko yi o se nko yi o se de ji sika sebe ko yi o se nko yi me da so onya buki me nko amaba ne de banya ahye me course na me be sa nko ade se ko yi o di wa nya ni didie no na wo he anya die ni ntia me sika but o de say de o ka no ye hwe ade bi say first round and second round no de he na ya na ye wo de ni ye hwe say bi a first round on say bantam ano be be wo second round so ya na che me sa me hwe na se che sa me ka se time aso bela time na so te se wo so na de sika na obi di u na o di amu aju se time da so on say second round ya na che enti te me hwe na se time no ko me ka se bela mpa che o time na so an from sika mama so be ti ase te se we hookup na de time na yo so bo o bi sa bia eye uba also people just say ebia how many hours ebia short ni how many hours ebia 6 into time on that so ti wo be man say wo dia na say wo homba time no so say wo soro di misika me wo bo so ba ko numa duru na ma ye wo di wa homba me say no me ya me hwa me say bla time na so ti fa misika mama wo tu ntimi ka say wo di e wo ho amba say me de me fa so say ma wo atana me anka metua wan hia bi da wo ye crazy wo ntua o say na me say e time ne de ya adwumo wo ka poni nya say bia wa chia o kantini wo diu sao da bi enye sa na tie say bia 9th wakoda nipa no 9th e bia 3 rounds e wona me ba wona udi 3 rounds wi eno ano no ye beda ma ade achi me di sika nipa ne no aka say 3 rounds enye ono ko na bebusa wo ye wona abeka bo busa ba short me how many rounds no waka e bia 9th how many rounds no waka ti say bia me ba na sa transfer na udi mi 2 ni wi na say 3 ni wi ye be da kopem sa de be chima di misika aba okay enye say bia 19 no udi mi 50 anwumre na da bi eye na me say time okay na de ya time na mo de ye yes time na de no ene hyehyɛ ye da ho yeah hyehyɛ na na adwo na mi be trace kana na wadi kan aka say e bia me ni wadi nkomo dada o before me beba o we be ko 2 rounds na be ko 4 rounds enye me be duro na me be ne o be kan o oni me di nkomo me di nkan ni wadi nkomo dada ase na me ba enye afa na me be duro na me ne o be kan se bia se da bi eni wadi nkomo ne dada ase na me be hia o se bia short no onye okwara be kan onu kwa na be busa o so bu wa bia short no e bia 500 yen se bia o 2 rounds so e bia me pesa me kwa 3 o se bia so be chest kan bia ka ho okay when us mu di ano sa obi a mema o say obi a ye say e di ano sa said the munim no ya sesam boso mi ensawe na mama dro no de de asifom ye frane damra ma bofre pade kokko hu e de damra ma ne chere ne de damra ma na beka ho kotian be say onu me ya na say badi twa ha G K Obeng Hebal factory side be ma de den ya sha mo chere o yiri want me nia where and oba yes it is obedi na se time no so na so ho amba obu na so obu a o me kai me no be kwa live bisa odi na no ho mba no say ye me ndi misika na no obi ka se mi se jonki mai fo nyina atimi bedi bi ata mo hye bi me kwa da me jonki kwa ma o medi me jonki mai fo ne ye sa omo mu gina kwa ho 2024 no sa ye nya ye de na nya ahyawo ye de na nya ahyawo ye wa ahyawo ensuo na eto sa no e ensuo na asem frama ensuo na ana ensuo to ha pa injo de bintu kumasi o okay abuza form fan che na me hwe ne mra da wi na me ho fan to me na yenko ata na se edin komo ni ya na me de ma tente ye wo hookup na ye wo ahyawo okay ye hookup na ye link ade boni usulo
Ashawo ni ede. Ye wa ashawo. Ashawo for ni omo gina kwan 20 series 30 series for no. Okay. Na ye de na ye ni hookup. Ye link and ye link. Obi link you. Yes. Okay. Se no ye sika na jonki ni bia ntime megina me ni se woni me call lie. Se enu nti na mo groups no. Yes. Group na wo join ya ye jo kakra na. Me cross na me group na me go bi wo me na me just say me se me join it no. Se un group ba ko me fu me delete ni nyina. Me na me group no. O se na your group no. Wo be post picture. Your girls be wo mo ye video call. Or wo twa na che. Okay. No the number ato so available for hookup. Okay. No there are two group ni. Okay. The group member no. Bo no DM me na oni na kan bia say. Yes na ba ni yes. Okay. Tete de na bu abi eso. Yeah. So wan. For anu ke kasa. So wan aha anti group no. Group no ata. Ya na me kwa. Fine e wo so sa do. So wan aha anti e den de ya link. Ata ti ya me pass si ya adwama e kwa de. O de. Me ya me nsa njem se mejai. Si nyam kwa ni se mejai. Na me nim se wajai. Nyam ni se mejai. Oh yeah sure. Oh ya me kwa ni se mejai. Na me nim se wajai. Me kwa ni se mejai. Nyame. Hey, na fine kula wusu. Hwe. Abrosa ka si na rusu di ehu. Emi, adina yehu. Eti na me pass si ya last words abe kapa ye de a. Lord fa mbɔ ne cheme. E fa me kɔ wahini ma no. Ya meka. Nata, otuo ya wagye nkrofo 50 series 20 series rolo fe ya. Wan koi na sa ble obo mpa ye nyame bi. So nyame na me chere say me the idea obi be ye obi dam so say osu di bi obi bi. So obi say tina so obi ma wo faka ebe gina ba bi. Na obi duo na ofra wo mpeke. Na say obi be twi wadi no. Nti say osu ye obi bi shem. Then say man ya sanete. Enwi sanete. Ata ehu. Na obi ba sense obi ba di ka twa wadi nti. Osusu utwa obi adi. Yes, sanete. Ai. Say osu twi ni pa no ti di bi shem. Ze go no anko nyo anko be ye wo. Say osu ye ni bi. Okay. Sanete. Enti ya no. Me kwa da sa line program. Ata last words na yempon kasa. Last words. So na me kan ni book up ni me jan. Waja. But this year no. Islamo. E number na me dit so na mom number. O mo number to reach me about. Ti me mom number no. Islam number na me bobo na ye adwuma ntia. E adwuma ntia di adwuma. Wo pap na bia wo hia strippers ke me sa meto eke ye ho. Me wo so ye to na me number ni. E 0545424169. Bia wo ya artist bi wo pese wo twa music video wo hia models. Se bia me twa ma wa me show. Girls mama be twa music video ama wa. But you need to me number ni to ga. Enya hookup ni to me number ni to ga. Islamo. Munya say mo yi numbers na mama why you available for hookup pacho. Me jai hookup. And I would just say na mama we are short I just saying and a video call we just saying and I say pacho. Enya ni to me number to ga. And am pamacho me nton aduro. Mo fra me pacho mam ayi aduro ni me kai say obi afra mo ayi so da. Say mama pacho. Ma aduro ni yesen. Na me say aduro ben. Osime o minya number no wi papa so na me say me pacho me nton aduro. Enti flewi papa so kai say mama o me mo adwuma bi me ni akwa bi call ya me hwa na ho modem bonya me ma ne beto aduro yes ta fe do timi di wi yeah o ba fle kwa me nhia ne biem okay me ne call ya ba na ne timi ni wi yeah na man beto na me chere fle kwa me hu ni kura bi no point no yeah o ta man ko photo ba yeah me na ma o say adwuma so what you say aha nti me sramo me nton adulo enwi papa na nton adulo ayi no mo hwe video na the normal ni suguso yes mo frɛ na one na tun aduro me ntun aduro ya adwuma na me be ye okay ti ya ma mo mfrɛ sɛ mo pɛ aduro ato me ntun aduro why islam ti me number me slow o pap bi na wo hia strippers ama ya betu eke ya tun agu so mpa so do number na wo DM ya social media we so TikTok mami GH model, Facebook mami GH model stripper, Instagram mami GH model stripper, YouTube no kwa de me ni hwe ompo baby but e yempa ya TikTok but mo mbla wo ana Facebook ni Instagram why me srema busianfo ba me nton aduro why aye twa so abusianfo nyame pa ye be se hyem di ni papa Chemikals se akopere nke na hyem ankrofo subscribe to the next level nyame show bia bye 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 aha G K Obeng Hebal factory side
ye ka G K Obeng Hebal ye ne dia bibiduro ababonten a ye de sayare semkonya enu no bebre wabonten nanso de ma ye de danso no se ye de nubuna hahama nunsin ne sraso nua ene ye duro no te duro no ye dwuma semkonya no bosume miensa bia yes sen no no de bi fram aye nunsin mane ya kama bosume we mema no mesi muntie ye de dua bi aba ye friend damana ma bo friend padi kokwa hu ye damana ma na kire no ye nyina obi ateda unim se eye bia de ye dwuma chenhwe ye de bi eni nubuna ne bebre aka ho amexe amana ye kama and this time offer hey pa na se ho sati ase no no doso mintimi kan bebre enso wo okwatimu free so okwote fon anaso watwetwe obema ama obema ne ntimi nya dwuma wo sisiem problem prostrate ye de rubber ato obema misro enkotres kakakaka bia fra G K Obeng Hebal na ye deliver wa duro mra awo ba bia uwo bia ye delivery service awo Ghana ewiase ba bia wo bia ye deliver wa duro bro Ghana ye ma a day delivery service means 24 hours achakwa 48 hours abroche say ye bon ye mani free wa Italy, UK, US, Spain, Babia, and Yamau just 1 week. Say after order on Sabeka. I feel more. Ya mudia do no dance search for frono. Nyami sham no nyamukase and Mosunti and a G K Obeng Hebal. A we are singing our tea and can. Me pesa do any e shade. Ah, G K Obeng Hebal. Say the medical catch no. E no doso. Ne se ban mema ho adi mu a ye wo no beble de boa mema. Yenua no esan say yesre so duenti eje na dwuma ni different we aye mema do sorry man power capsules me nka ho asemebre na bema wo de wuntimi ni twaye kwateri se twemu anadwo bema ade bo ani apapio no aje mu try na so he we aye G K Obeng STDs ana infection adro yeni type of infection bia ni nyina ebetu ase even HIV for kra ni age e na hospital bia age a ode hwe na yare for AC for yes try na hwe infection do no bema akwate fo nso fru kwatimu ba bema won se okwate nso atu agu ho prekesen just try it and see o de ofra chechire wo haw mu na moaye we ye G K Obeng koko adru no ye koko ye wo mumiensa we ye de edikan obi akoko na gu ti sensoa menka na adru we na adwuma ye so combine we ya adwuma be ye no we G K Obeng waste G waste adru we ade atu kwan bebre because adru na adwuma na ye different obi a wabubu odompemu ha wontimi nanti stroke ache wa ho towo just try it and see you call again we prostrate doctor na echirem no we prostrate obi a odun so e ba sope ana odun so e ma ana ye de rubber to bemam just try it and see G K Obeng prostrate master prostrate Johnson be fru ebeba we BP diabetes and no dos we koko ar ma mchim kakra obi a oyam odin obi a mama ya hye oyam obi a niam bia so oyam no so antimi ofa duro we a obe wankasa mo amanom dada no nim obetwa to wankasa amaman uwia ya ahwemu ansa no afrahye na next time watimi adi ho adanse ye wo maduro nso bebre eno na dos no spam kate de make a chon say my message kan wo haw obi ho a de na danfo bi no me ye age no ti se we o se no twa to an de aman wa mu so adanfo ne haw no wadanfo ne di adanse no na bia na adanfo ne haw e STDs no anum STDs na STDs na ne ho ato no na oba na o de to na ba e bi so kra so de se untimi ni twa yi mesrew frɛ number si gusi my message me kra de ya me pe message no ka wo haw na ye ma waduro o saka duro kwa se yes ye atwa duro no sa fa send yen na ye hwɛ sa mpa duro na wo ye no ne ba ya ye be mu odi twe o ba di twasa de o ba di twasa de awone pankasa ye de sra su nua na ye adwuma ti bema bia benum ya duro yi no wanu watobi na bia wonum kwani mu na de won se won hwa freme na menkyere we bia na bibi te hwa wo se ye boawo ya menkyere no omo awo ai mi papa gh catch me